Ligela Utzol Civil, sábado 6 de marzo. Ichiluzok inobat okuyap talmako oksak hospitalo. Ola lekukatal, tikahnalo be, maunayalu yolo, yanakutukulo, yetelubeto bashetzan, yalukalan el toch olal, telmochupo el hospitalo, mishukala lo kuchilo meya. Lepiskinjela, yola el pexilo tubeta, le halach Mauricio Vila Dosal, tutanu halachi le nohluma, kuchue Yucatane 12.675 jumpel el vacunate al coronavirus, yola lucha holta lutzabal, timako manal 60 haptio, tumektan kahilo progreso, tishkokop, temoson, tilepiskingutala. Helbish so kuyala lo ichu hekapta kuchilo meyaje bashku yilale litil bischupil hospital lobo yetel buka makuk amal sansamali tak behla yan 212 kohano ti hospitalo ti al halachili 28.715 juntulul mako soku tohtalu yolo mishbaliantio mishtupatulu pakikole kohanilo ligelo 87% ichiltulak le kohano siptano letiobe 33.133 juntulul Behle Chik Paulak 94 junto al Mac Pacto le coronavirus 67 Tukahiljo 7 Progreso 6 Valladolid 8 Tule Tikul Kaka Tule Sukila Tekache del Tishkokop Junto le Junukma Peto Rio Lagartos Tishmeva Kitel Tisimin y Chile 33.133 junto al Cojano ya no yan 274 junto le tan retrutalo Chentu kahlijo eso kuchik pahal 20.475 mak pak coronavirus taktuk en el 5 de marzo. Letio betia no 5.864 y tu shamanil 5.499 y tu lak en el 1945 y tu chumukil 2.784 y tu noholil 4.383 y tu chikenil. Y Chile Solsiva, Tsaik Ohel Vile Behlai Kin 11 juntulul Mako, Tulakal Shibo, Ukinilo Betian, y Chil 51 tak 85 Jabobe. Yachik Patio, Kohanil tu presiono, diabetes, Yanach Polokachi, Kohanil tu riñono, cardiopatía, Kohanil tu pulmono, Yanach Kustul Shamal, Yetebeshan Kohanil tu tamnelo. Tikahagablokachi tu Kahilho 7, Itzantun Katul, Chemash el Panabay juntul Mak Quintelo. Tzok 3.543 junto Mac Kimik yola le coronavirus. Y Chilubak Ohanobo 663 junto le Hetzel Yaniko. Matubuk teolek Ohanilo. Kalano pietel tukakaltalo mantas tu menus agyahilo umolail toch olal. Helbish Sokuyalalo 212 junto le Ohanobo tikalano jumpuli hospitale. Yanulak hatse tu patiko bashkunuyes le shak albetan tiobo. Ukine le Ohanobo tiyan ichil humpel winal. Tak 99 jaube. Kuyesa hilo le semáforo voy a kuchik pesikobe chak an kayanil. Heluisok aliko tak ichil 15 kinop kutsabik aholbil tukaten bishani le semáforo weya tialu nupuliete le semáforo kutsaik ohelbil hualachilumil México. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.